mwana na roho mutagatifu amen. Isengesho ryo gusaba ko Imana idukiza icyorezo cya coronavirusi. Mana ishobora byose, mubyeyi w'impuhwe, wowe ugaragariza urukundo rwawe ibiremwa byose, gira impuhwe wumva amasengesho tugutuye, dusabira abantu bose bamaze kugirwaho ingaruka icyorezo cya coronavirusi mu bice bitandukanye by'isi. Tuje imbere yawe tugusaba kugira ngo udufashe guhagarika umuvuduko w'iki cyorezo, kugira ngo ukize abo bose bamaze kwandura, wakire mu bwami bwawe abahitanywe nacyo, kandi uhoze imiryango yabo. Kugira ngo abayobozi b'ibihugu n'abita ku buzima bw'abantu bashobora gufata ingamba ziboneye zirengera ubuzima bw'abantu, tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen.